All the time. And all the time. I know it's crazy hot in here, but bless your hearts for being here this morning. You're coming, like Pastor reminds us, anything we do for the Lord is not in vain. Hallelujah. How many of us believe that we came to receive something great this morning? Hallelujah. Yes. I know that you want to be blessed, but I know that the blessing is not what's motivating you to come. I know that you are just coming to give God glory and honor, to lift up His name. Hallelujah. We ask that you will rise with us. I know it's just pre-service. You can sit, feel it in the face. Please don't overdo it. Just take it easy and just join along with us. I live
sili swafa eto tulia eto ifwa ile nani malelani ato ole swafa wa mawa ematole mami malo swafa wa mawa ile faotani de aila wazisi swafa Yesu ya via o etama Neymar so umayo ile Father lava. Amen. Vai solo la pace vuole tua mente. Tanto vuole si va tanto sanguina dentro tanto sangue non vedi. Non ti leva la vita tanto sui fai sui tanto manto per tanto le caressia manto per sabalingo lo ferma in tanto ne vai tanto ora un po' di lava tanto ma hai solo il telo fai lo ma telo per tu dai mai per te mia matala le caressia matala i tanata fatto tu a word name to fa vai mai ora sa il figlio lo sa vai ora poi mano si lo sa Nang foi lo ele fi. Uma lata foi na gente. Nela na tanto carecia, awani tanto fa pai mai. Matala ono sai fa manosi. Sei si la bagi ko e o esiatu. Ai nela tanto tabu le tabu mo na sabi to. And this is a time to be alert, church. Be aware. Even when things look like they're okay, that's the time that you need to really be alert. Now, it's not that there's signs and wonders, but it says that it's when people are in the midst of building homes, getting married, living a joyful life. It's in that time that we never know that Jesus will come back. Some of us expect him when the pandemic came, but it's not. Some of us, when we see the signs of the earthquakes and all of these things, Jesus clearly said those are just signs leading up. But the actual moment that the Bible says, it's when they're building homes. It's a time when everything's going good. Everyone's getting married. Everyone's enjoying life. It's that time that it says Jesus will come back. And it makes perfect sense because it'll catch a lot of us off guard. But for every believer and every believer who believes in Jesus Christ, we need to always stay prepared. Say amen. Tato umolo tato ya Yesu ya no fosa ni pe. Tato te le lore tu la tato le lore aso. Ai o le aso na. O mata pena tato tanata. Tato to o me Yesu le langi o me sabia tato. So pray for one another. Pray for God's protection. Pray for God's blessings. Pray for God's healing. Matolo na mia le fa malo loma. Tato tano fatasi. Tua uma tato ekalesia te mama tina mastua. Yes, talo le tasi le nataile mantua foi tato problema ma tato itu malo. Ya ese temi no fa lo mai foi se riporto tato itu malo fa taile tua. Ilo ai lo ana I pe luma tato itu malo o tama foi foi ina ia fai ben fa lingo tu ina mai le tua te ta ia tato itu malo ina ia tele ni mama malo ina ia. Ai te talo pe mo tato te tai. Tua pela tole mata ile fesiba sa mola lani atoa tama wena New Zealand Australia sa mo America sa mo America ya yanga leile tua ya fama duia mai le tua ya tato umalava e se mana o fa pito am fine to want to have a Lord day. Do you have a personal need that you want us to pray for? I want to give you that opportunity. I know it's hot but ya tu tabi bi mai mo vela Fayo se wana ose mana o malava na o lava mele tua ya failo mele si mele alva mole lava just between you and God. Amen. Yeah, God honors that and just continue to trust in God. Ole ki ya tato talo fatu tua. Na ngai ayo mele tua pe alis fatu tua. So make sure that as you lift up your hand, you're saying in faith, God, I trust you that you're going to do whatever it takes to meet that needs. Amen. So atatalo le sunga ya yungin san fatasi tanto imantato atu luma no fone le tua le se me fenga tai le tua toto la no le su fe fe amo tanto tasan ne yas ai fu mai lo wala tanto fa manalo le tua io vai lo
lo mātou ta māpai kai. Mātou ta whaatai le tua I lau uwhi. Te rau tu lafo ina I mātou le tua. I lava ni nawa I aso sa mātou ta ape I lau whanau. Te au ngā luenga mespo I whomtanga tama whanau o sa. Whaatai le tua I roma malu ma lo siri ese. A mātou I aini na I tua le larangi le tua. Mātou te whaatai ai le tua ni mana lo wanganga pa ia lo manua I au o ona. O e sa whaila unga le tua I mātou mafta. E le ngata I leo le mātou tatu ta mawha le ngana. Mātou te iroa lava le tua I le ese me mālosi tangata. E mātou te whātua tua mātou whamoe moi ia te oi le tua. A o ranga I lau o ona le tua sa mātou rangona I na lo mamanu ma lo sisi ese. Mai lau I lau tau tai le tua se I oi ta maa. Sa whaila unga le mātou mawhtanga le tua. Mātou whaatai le tua waro tafe mai le sosia ma ta mawa inga I o ona. Whapena whai loa mai a te mātou le tua. Le te le ma sisi ese o lo lava rofa tu noa I a te mātou. Ai mai se o lo tala le lei le tua lo mātou alanga ina I le aso ma le aso. Mātou whaatai ai le tua I lo warofa ma lo wanga le lei. O umana sila pia le tua o mātou mana onga pia na mātou tu ina atu I a te oe. Le tua le ai mea mātou te mawhaia mātou te whanangolango I o wa au. Mātou te tū mau fo I a te oe le tua ma mātou whātua tua I lo suafa. O e te au mai le sosia ma te mawa aina I o mātou rima. Le maa losi ma le ola le tua. Whapenana e fua I lau au ona ma wharitua. Ai mai se o lau au whainga luenga le tua. I whaatape ai le tua le sosia ma te mawa aina le tupe. Ai sisilai le turilo whale anganga le tua. Ia fusia I mātou le rofa mai a te oe. Ei lava na mātou whalomo le tua lau o hina o lau upu le tua. Mātou te wala au bea I lau upio I aua te tua no ina I mātou. Ai mai se o ta mama tua matina tua le tua le mātou e ka le sia wha le mone le tua. Wha fuoloa le lato soifua ma le lato hone. Ai mai se o na ia mātou whana witi le lato maro ronga hoi au onga li nei vai tau le tua. A pongi sa ina o lato roto I meo le nei larangi le se tā ua ia te mātou. Ai wha mana maina o e ke riso I o lato roto. Ina ia lato I lore a ano mori o mātou roto ia te lato. Ina ia lato tu lai mai le tua I lau te au mana ngā wenga lo mātou tamai. Anga le lei mai whamanuia mai le tua I lau whana. Whamanuia le worship team le tua veda tau whamanuia I o mātou roto. A wala mai e uvi ina le tua. Whapenana lato whana mo lango whatua tua ia te oi lo mātou tamai. Anga le lei le mātou matanga wenga le sa moa le tua. Ia I lo wanga le lei lau taitai. Ia mai se o sema I toi le ina. Ai mai se foi le lei kulenga lo mātou tamai. Anga le lei mai whamanuia le tua. E iai pēr lau le tua lo wanga le lei nisi ue a mia. A inga whanoa noa le tua whamawhana I a te rātou lo mātou tamai. Anga le lei le uso I a mati ma le nofo I alo lo mātou tamai. Mo tu sia le mawhutanga ma whana mauso ma inga lo mātou tamai. A mātou te pala au le wapio I a iai pēr lo wanga le lei le tua I lunga I a te rātou lo mātou tamai. Teili mātou whanongorongo le wapio mapaia. I whaatau o ina I o mātou loto lo mātou tamai. Ia mātou tu mau mātou ana I a te oe lo mātou tua. Mātou te wha moe lava I a te oe lo mātou tamai. O manai sila pia le atua. Le mātou tam whaiat se mātou wharelotu le atua. Mātou tonu le atua mātou te wha moe I a te oe. Ia angare rei leo ngā rue le atua. Ai belo angare rei sido whera wei. A meisa na ia mātou nei pa le atua. Mātou te wala au lau whio. Ia tawhi atu le rofa o ke riso I a te la tolo mātou tamai. Ina ia tu mai o lato o nganga po lato roto I mea nega wel ele. O umana e whapa ia ina lo mātou tamai.
Pamanuia le tua eu mama yo la wikalesia. Ye belo famano roma le tua. Le ya se mato poto le tua. E mato fatu tua mfana mlango ya tua. O eta mai famano roma le tua. E nisso tau vai vai lo tua lo mato tamai. Famano sio la to loto lo mato tamai. Ne ya mato o mai le tua mato te patu per di Whamanuia te oilo mātou tamai. Anga le leisio mātou kua tunua sa monga lua, sa moi sahe, sa moi sikolo mātou tamai. Whapenana iei o anga le lei le atua se mātou malo. Iei belo warofa le atua le whaina mātou whamaloina i rātou. Iei whai matai ulu le atua malo. I whapenana tangia ai oi ki riso i rātou o ranga. Wai le ise mea mātou te mawhaia pe au noa ma oilo mātou tamai. Wai o mātou se sema ni o mātou whale tonu le atua. Whama maa, whama malo mātou. Sausauina i mātou i lau toto Yesu Kirisu. Niso whai ngā luenga le nei. Tai au le tu iego wanga le nei ma whamunu yamu. Mātou whenua stei le nei aso mātou tamai. A mātou whafu yatu yatu oile vihi. Nei se yo e whawawau whakaulau. Amen and amen. Amen. God is good all the time. Amen. It's good to be back in the beautiful Northwest. I'll tell you to find to tato na futa ni yaso. Lo sai te lo vela tawia ai ko sai per e tato te tapo ai le tu so fu amen. E le fa le o fu lo sai ni yaso. Ia lo mai tawia le tu lo o nanga ni yaso ia o ia lava ia le tawia tu ia te oi. Nei te mia o fu le si vai na tato tato sa linga fa mole wala o tu ia prima te akono ia o man tato fo e nei te ao. Mole tu ia na fa tato e ka le sia. Ia o mafule linga mafula e tu saima na wela le tua. Ia o whamalo sea sawa mai upo le tua. O mea umaleu i ek tātou, o mea na mai fua e mai le tua mo tātou. Say amen. Everything that we have first comes from God, and so we're simply honoring God with everything that we have. And so as you do that, do so with a cheerful heart, do so with a right attitude, knowing that God sees your heart first before He sees that amount that you've written out. Say amen. Yan mua mua baba aile toi lo loto, kwa baba aile lo kupena ka filo lima. Mela na ya ie fa mauni lo loto, ie fia, ie lo a faise me mo le to, fai mo lo loto a to. Say amen. Aule ave afa, ia mela na ke fiu fa kali fa mamia. Ia le fa mamia o le tua. Al upol tu si ki mo lo loto, fai mo lo ava ile tua e me umo tu inatu ia te oi a. O le utato mea le malosi na luena o le poto mea tamai. Ia mea umanana fua ia tu le tua ia te oi. E mana wa ola ngai te tonu ia tatou ma aone ngaro e le ustato o le tua lava. Say amen. So let us honor God during that. It's another act of our worship to Him. So God bless you as you give. Thank you to all of those who are partnering online as well. There should be a link that you can connect to on there to give. There are many different categories there that you can give to, but we just want to say thank you for partnering with us as you give online. May God bless you, and God bless all of you as you give this morning to the ministry today. I told you that no let sunga ya mati na te sa ni se talo mo tato fuai. Oi la mo yo mo i right. No oi o what no yes. But like here is what you want to be. But goes in right. I basically on the line. Vì gọi nhiều nước ngoài đầu tư. Bởi vì nước ngoài đây chú ơi không. Bạn nên nói và mình đi rồi và để xin gọi. Mình đi ngang quyết mà, đi là phải làm. Cái là thay leo, đi xuống hoa xia rồi mắm thì và mình đi là mình sẽ ngồi cũng vào online để chua vào một môi Univero nam dia vai de ola mas malos
lo kama. La vai na o na se fa ia se la vai na sia ia o kama. Onoros o fa isso. Ya, fatalafatu ile swafa mama Yesu Kristo ile tato ile lotu ile fo ya sofo le aso faya ile tua tato te fia mauli yai talo fatu ile fa io la fainga luenga su mai fo su fa au wa o malato fatua ti akono fatua ta mama tina se o lava tato fa nauta lavo ya malo lava le folau manuia malo le soifua lau lei ma le langi ma e ui lava ua faisina vevela o le tau ya ai o le vi ingai fa fo i le atua afta i le atua i le alofa ua mamoli mai eilo o tou soifua ya masio mātou ola i nei fo i aso a wal tātou tapua inga i le atua nei vai aso fo i sa tātou vava mawai ona o fontanga fo i o tātou tūmalo. Ia e whaaftai le atua lewa to e mawas tātou whailua inga fia le aso nei. Malo lava le wha malosi, malo fo il on sai le wha palipale. Ia awa fo i le ngā luenga ma le au nanga i le atua. Whapito fais whaata alofa i se warm finance mai fo i nei aso. Whaaftai le atua wa whaito asia singa ma wha manuianga ia i mātou. Ia o le talo le atua. Ia anga lei le atua, whamanui atu foi.
Tonu le o se avanoa whaafuasei. O le avanoa wa umana saunia le atua tātou te mafuta whaatasi nei aso. Ia ma tātou tāpua I whaatasi le atua tō tasi le atua soifua. Ia aia whamanuia tele le atua. I want to greet all of our family and friends here at Midway Samoan Assembly of God. It's good to be back home. Say amen. It was nice down in California for the time being, but when we got on that plane and we were coming home, my wife looked at me and she said, "I'm glad we're going home." It's been a long 2 weeks, but it was a good 2 weeks. Ia tātou malamlama le leo se vacation al whai whiaulen whai. O le ngā ruenga le atua, ama le peontam whai atu I eistei mina whai atu le se moli mautu sai mal machtanga. Ia ai whaftai le atua. Pe o sauninga whaapea. Tātou te ilo ai foi le te le o le ainga le atua. Le na o tātou se ekalesia. Nanga o le tino ke riso so se tu lalangi pe o mea na e whaamalosia ai foi mātou ia lea sa whai malanga foi o te whaamalosi foi a te oe a mauso a wanoa e whaina e whai malanga ai se fono ia e whai e tausanga taitasi. Ia, su e sau a wanoa. E mānei a foi le wawa ai atu le o mai whaatasi o tātou pūlenga e 5. Mai Alaska, Hawaii, California, ia ma tātou nei le Northwest. Ia o le vi inga e whaafo I le atua. O loo manuia lava ma saunga le mu me o mal tātou tu malo, whaaftai le atua I le taitai fo ia. I le taitai inga fo I o le tātou tu malo nei vai tau ia. Tālo pe le atua, ia anga lei pea ma ia whamanuia mai, ai meise ia taitai pea le anga pa ia. Wa fo le whaatino ina o le whaalinga o tu ina mai e taitai e tātou tu malo. Thank you so much for your prayers. So therefore nei avanoa I le tātou o atu le upo le atua. E mole atu ai fo isi anganga whaaftai le tātou e kalesia. Langa so se whaiva lava e ai alau tapua ia. Ia ai whaaftai le atua. I le tō tapua I atu fo I o le whainga malanga. Ma le aus fono fo I sa o atu le fontanga ia. O le oto vava ai mai ia o lo manuia pe mātou le pole alofa o le atua. Tal tonu fo I sa maua se avanoa whaaftai fo I nei mea o technology ia ma live stream. Ia mo whai fo anto matamata atuai fo I sa ninga ia tal tonu sa maua se avanoa to matamata atuai ia ai. O le vi inga lava e whaafo I le atua. Te leo whaapeo te mita ono se tangata. O te mita ui o le atua. Langa ana le se no le atua e le mai mautaimi. O te whaaftai atu le tau nofo te talo. Whaaftai atu le tau manatua peo ma ua maltina whaale anganga mal whanau a mese lau whainga mlanga. Ia o le aso fo I sa tula I ai fo I awale fola ino le upo o le atua mo le autalu vau. Ia na langona lava le whaatasi mai o le atua. Peo on tam whai atu le o te le whaapea atua. Nei lang o te iloa le leia o le wala aua le atua. O le atua fo e una le whaunga. Ai whaaftai le tau te talo. O la wau le whaaftai tau nofo te talo ma tau manatua ina. Sa langona lava le mana o le anganga pa ia. I le nā fo I aso sa tele fo I o whanau tala volta tau tu malo sa lui tau ina fo I. Ine awa lava le theme lea o te whaaftai le atua. O te le ilo le theme, o theme a tātou na mua le theme o le tu mau. A ina wa tufa mai e le taitai e le theme fo I le fontana. O le tu mau lava. Ia mena I te ilo ai tangata o le anganga pa ia e ngā lulue whaatasi e le ese e se theme o le manu lauti lava leo o le tātou fontanga lefta o mātu o le tu mau I a ke riso. Ia pe o le melana ua tele le tātou launga I le tu mau. Ia pe o whaingo fia I fo I le tu lai fo I le launga ina. Ia lango tele tātou mau I o whaunga. Ia ana o le piki mai ia. Tu saimal taita ingo le anganga pa ia. Ia o le vi ingai wha fo I le tua. To wha fo I nei tamaiti whanau sa talia ina le whaolatanga le asol na. Ia o lupo le tusi pe to tasi lava. Ia e pati ma fia le lau ia toa. Pe on tam whai ato leo le whaasoa leo whaapeo o mita ia te au le ai. O leo te whailoa ato o tau te talo. No fo te talo mo au na le ato lango so se meo te alu ai. O te alu foi ma ave o tau. E tau foi o tau le ngata I lea. Ia foi stay mi tau whaalonglongo ai foi se reporti mai taitai o tatou au talvo. Ia o ko wale sili umei awards on missions. Ia. O leo se vi inga foi las tangata o vi inga I le atua. Ai pe on tam whai atu ia whaaftai o le anganga whaaftai
I le tātou ekalesia. Whaaftai lava le te talo, whaaftai fo I mo o tōu sa o mai fo I tu ina mai fo I se tupe. Ia mo le whainga malanga, ia whamanuia tele le atua le tau lau atu lau ingoa o I loa lava le atua. Au lava le mea ia whamanuia le atua. Mea umo e whaia mo I maha ua mal whanau. Se a mata mai le amatanga nei tau sanga se I o mai lava nei taimi. Ia le awa noa le ma te whaaftai atu ai. Whaaftai le alo lofa I le atua malona fina ngalo. Whaaftai fo I le tau si whiangainga. Ia tal tonu le ostangata. Ia au le atua lava. Ia whamanuia tele le atua. Mea wa whaangaungawina mo le atua malona fina ngalo. Ia lofa le atua matoi whaatu tumu atu. Ma ia whamanuia le ngata I tonu a inga. Tiu te mawhaiva ngā luenga so se mea. Ia whaopopol malosi fau. Ia iai le whaamalo longa tino a silsile ai le anganga. Ia anga leile atua le tato e kalesia. Ia o se whaaftai whaivaina I tu inatu le tato e kalesia tu saimale. Maftanga lefto au matu. Ia vi ia le atua. Ia ai tonu o taimi le upo le atua. Pe on tam whaiatu se iei steimi na tulai lia nisi o lau whainga malanga. E whaiatu se moli mau e tu saimale tato fontanga. Ia ai whaiate oilo tu spaia mua Ioane lonam ta upu mua. Whaiupe tolu mal whaiupe wha. 1 John chapter 1 verses 3 and 4. We're continuing our Abide series. Remember we launched this 2 Sundays ago. It is our book study on 1 John. And so we're going verse by verse. Last week we looked at, or 2 weeks ago we looked at verses 1 and 2. Today we're going to continue with verse 3 and 4. Olofa awopel tato series tu mau. Leo a matal tato study le tusi el mo Ioane. Ya. Waiaso e lua iefto o maatu sa tatala ile tato talnoanga ile whaiupu mua mal whaiupu e lua. Ya ole aso nei la whaawau le whaiupu e tolu mal whaiupu e wha. O le tato study lavale ile tato theme o nei tausanga ia tu mau ia Yesu Kiriso. 1 John chapter 1 verse 3 and 4. Mua Leoane lonam taupu mua ia o whaiupu e tolu mal wha. Mana il tato whaitau wha tasmel tato tu spaia Samoa. 1 John 1 verse 3 and 4. We're going to read it first in Samoan, then we'll read it in English. For those of you who have your English Bibles, mua Ioane lonam taupu mua tato whaitau mai whaiupu tolu mal wha. Ia that which we have seen and heard, we declare to you, that you may also have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And these things we write to you, that your joy may be full. Today I want to talk about a subject that's simply stated as an invitation to a relationship with Jesus. An invitation to a relationship with Jesus. O te fia talanoa tu sim taupu e whapeo na whaupuina o se vala aulia I se mafutanga whapitoa ma Yesu Kiriso. O se vala aulia po se avanoa I se mafutanga whapitoa ma Yesu Kiriso. Leo tato whaitau peano tam whaiatu I le vaiaso lefto I nai vaiaso I e whamatala atu o le tusi leo le tusi al apostolo Ioane se tasi o so o Yesu Kiriso. Leo le uso Iakopo le uso leo le whanau a sepetaio ia o se tasi fo o so o sa lata ia Yesu. E le ngatala na tusi le mua Ioane lua mal tolu au ia foi le sa tusi le maua le tala leo mataio mareko maluka le tusi Ioane. Le ngata ile o ia foi le tusi a whaalinga. So we know that John here is one of the beloved disciples of Jesus Christ. As we mentioned, he is James's brothers, the sons of Zebedee, and he was one of the close inner circle with Jesus Christ.
meaning that there were times when Jesus told the rest of his disciples to wait, but you three, Peter, James, and John, this John, he would always take them to certain places that the other disciples couldn't go. He is not only the author of 1st and 2nd, 3rd John, he is also the author of the Gospel of John and the book of Revelations. So it's this same John that's writing this letter. O lela o tusil le ekalesia o le tau matua le olanga faleanganga o matua foi le tultino. Lela o tusil le tusila le ekalesia. Mantua la taimi le wa mautul telo ekalesia o umana al watu la apostolo Paulo I ona fainga malanga fa missionary fa tolu leina alu lela wa amata na fa tu ekalesia so se tu langi. Ai lela wa mautul ekalesia wa amata no tupu ngaluenga. Ai alwatu lo maltusi le Ioane e toe whaamalosi atu le kalesia. E mo I lava wa mautu ma mata na saunga le mu ma solo le mea uma. E mo I lava wa mata na tupu ngā luenga. Ai o vava ai atu le apostolo Ioane o lea fo iwa a mata o na whea ruai ia au vaenga I e tau o papelo. O pero feta pepelo. Pe un tam fai atu steimu sola. Lefe mei o tangata ole e iai le anganga leo le ane te ke riso le anganga pepelo. E leo le ke riso moni ai fatanga ke riso e tama fai e fase se tangata e tono le kalesia. Meana le o tuse yo ane le tusi le e toe wha manatu atu awa ne ngalo ya o tole whawai. Awa ne ngalo ya te o tole upu na fola ina atu maile amatanga. Awa ne o tole ese ma le upu lea. Nanga lewa amata no atu istangata e fase se tama whai e pepelo ngia le kalesia. A whamaila tala telo tangata wa fase ai. Tele o tangata wa pa uese malfatu atua ona tangata ia. Lela o topel tusi leo ane ai vava aile amatanga. E tele o tusi e masani ona tusi apostolo Paulo o Ioane. E ai ale whawhenu ai. This is the letter from John. My name is blah, blah, blah. Greetings in the name of Jesus. Ai Paulo el tusi ai whaitawai. E le aise whailoainga. E alu sawa Ioane i le whalawe lawe. Awane ngalo ya te oi. O le upu le mato te fola atu ya te oi. E leo se tala whaangongo. E leo se tala o se fairy tale or a legend. Se tala tu. Au le tala moni lava aisea. Na mato vava ai yai. Na mato whaalongo ya Yesu. Na mato na nofo whatasi. Mato a ai whatasi. Wa mato wtangofi fo ya te ia. Lela wa mato mole mau atu ya te oi. O Yesu o ia o le loko o le ola. Because that's what it means to be a witness. Not only did they see him with their own eyes, they were able to touch him. They were able to sit and listen to him. They heard the word of life. They heard God. And then I told them, ole loko, ole winga le upu le loko, ole po ngai me uma. When you talk about the logos, we get our word logic from. And when you talk about logic, it's talking about reasoning, right? And in this case, when we say that Jesus is our logos, we're saying that Jesus is the reason for everything. In other words, none of us, that's why Jesus says, abide in me, for apart from me, you can do nothing. Au noma lo fe sota inga ma Yesu ale ai so sota inga ma Yesu fe me ele ma fai ta to na fai se me tasi a me la leta wa Yesu ole loko le fe me le ani mo fa ko mo saile amatanga le loko ole tu foi o ia ole loko a saulan fe upe sun mal fa fe me ua liutino tangata le loko. Le upu lava lea, le pongai ma le mafua anga o mea oma lava, fe mei ua liu tino tangata. Si o le mea langa e le tala fea ngai ma tangata e le talitonu e le atua. Au mo tātoa ia talitonu e le atua, o le tu ua le mamalo Yesu malona nofua li, e a fio mai ono lona alofa ia te oe mau, le ua liu tino tangata i loko. Le la fe mai lova yo ange I langa mantu o le so o le Yesu. Le la fe mai o le tala le mato te tala I atu yati oi. E leo se tala whaangongo. E leo se tala pepelo. E leo se mea na hao mai se isi mato hao atu yati oi. Fe mai o mata ia na mato vava ai. O ta linga ia na mato whaangongo iai. O lima ia na mato wtangofi iai. I le loko o le ola. Melana ia e loa, aua nei e aluese, ia e mautu le upo le atua lana, mele mato te fola atu, e leo se mea pepelo. Ai whai meila ia e whai keke langa ia le isi au vaenganga pepelo leo mai.
Femela le tusia al momoko nito sultasi. Femela apostolo Pablo. E fa ingol au veanga le o le apostolo sili. Feme e oi e kalesia a kau kalama ngei ko apa mai langi. Le leo le fam kala inga o maka upu. Le leo lako kau kala e pe tino mai ye le fa unga le feme apostolo Paulo a e fa lo e fa le e me ko se sea mama mau e se malfina ngalo le tua. Me langa te fa malosi ya te awe te alu se ekalesia ono se fa yaunga. Awe te muli se ekalesia ono leo se worship team. Po leo se tangata po manga yo ata ato tangata. Ye alu se mea o mautu ai le ha o ino le upo le tua. Awone se ya o la le upo le tua. Paula le mea le tanga o iluma le ekalesia. It is the one true word of God. Mena tele o te mi o te soso ani lava le mato ofa ngaluenga awa lava ne ia lava le upo le tua. Ia tato taltonu le mana le upo le tua. Le fe me tu spaya ia aluatu e le foifua. E fai lava le mea fina ngalo ia le tua. Mena ngā pe maa ngai le folfola ina pe le leifoi ia e taltonu. Le fe me tu spaya a folfola atu e le foifua mai. E fai lava le mea fina ngalo ia le tua. Because we have to be careful that entertainment theology is sneaking into the church. If the preacher's not loud and really active, then we tend to tune out. But we need to be careful. We need to be people who are people of the Word of God. Whether it's preached the way you like it or not, anytime this book is open, the Bible says that what? This is all Scripture is God-breathed. O tuspa ia uma o e mai lea tua ia. A le upo e lingi ngale fe mei, o le mana vaola o le tua. So se taimi ai te tala ile tuspa ia lea, o lewa maa nova mai le tua ia te oe, nanga leo se mena tusi se tangata, lewa mei tusi e lua pete mua, fe mea, o tusinga na tusi e tangata, awa, a o Sofia e lea nganga pa ia. Mea la nai te loa e o lea nganga pa ia, o le upo lea, e lea se me pepelo le upo lea. E ei ka ngaka waku whapea, ngā ora vaenga le, au lisi vaenga le, ai lefa mei, o tusi pa ia uma. All scripture, every single word, every single iota, whatever is in this book from Genesis to Revelation, all scripture is God-breathed, and you can trust and bank your life on this word. Mela na te malosi atu o e whawaele upo le tua. Nanga pe il tam whai o lisi le vaenga taua ia tu mau le upo le tua. Lang e paule lang o tato ilo o weapons of our warfare o mea ia fa nga e tawa ile tawa fa le nganga o eleungi au penga faltino au penga fa le nganga e lu ala mea o le tatalo fa tau tuspa ia si o kelo kengi fa longa kelo skepule fai ai lu ana ai fa maoni mea lu o ka kongu mai e ke mangia kakalo fa tau lo tuspa ia a fa mai ne ia lo liskenge le malam sa ai langa le aunge ngalo ia te oe leo a fio tutonu ia te oe lea nganga pa ia o le ngā luenga la leo lea nganga pa ia na te wha malama ia te oe mea lilo umo lea tua lang lefa mei tus pa ia ua ngā o lea nganga o lea tua e malama le mawhauwhaua lea tua ngā o lea nganga lavo lea tua e malama i mea lilo lea tua mea la leo tu ina mai lea nganga pa ia te oe mau mea nai tau e tato le ekalesia pentekoso e leo le pisa o au tangata ua whātu muina i lea nganga pa ia le au ngā o lea nganga pa ia to e whamanatu atu to e moli mau atu ia te oe mea uma au ina Yesu Riso, ya o mea nai tauna whai. Mea langa wha mai lo whai salamo lau upu o te wina I lau roto ina nei oa anga sala. Si am whai o lo whai e lawa o le anga sala. A kongo leo ke wina lo upu o le tua na roto. Pole ala isi kelo le ngasu mara isi mea ke lo roto lo makamaka TV, lo makamaka Facebook, nga onge ngalo lo makamaka so e mea nga ngai whaku mo I lau roto. Ngai saula ia malo mafaufaunga ngā whakaikai. Ai lelo, o menga o mai TV. Menga o mai Facebook. O mai lungo kelo mea. Ai le eise kai mi le tupo le upo le tua. A kele lo kai mi le upo le tua. Lefe mei, o ngai whenua ina ai masui ai o mafaufau. E ke leo mkoi mafaufau e wuna langi. Ai te mafaufau e tusa male a whionga pa i o le tua. Be conformed. That's what it says. Do not be conformed to the patterns of the world, but be transformed. We have to be transformed. How do we transform? Spend time in the Word of God. O le tele lo te mil upo le tua. O le tele fo ina le suinga I lo wanga. Nele fa me o te wina lo wa fionga pa I lo loto ina ne I anga salas. O le mea ngai ma faina e faidai wa mantua le fauso songa Yesu. Nga lo watu ti apolo fa ngale le upo le tua. A mele le tam fai atu ai. Ne isili aku le poko ki apolo le upo le tua. Ai aka ko ule o kerisiang.
Ia nga saula ia ki apolo fa ososo aku ia ke o ma fa se au ele no se me la nga le so kami no pole tu ai ga fa nga fo Yesu le pole tu ka wel me la nga tatu te lo ai o au penga ia fa nga ele ngi au penga fa tino au penga fa le nga ole o pole tu a saula ki apolo e ke ko ka wa ki apolo ile o pole tu ai le nga saula ki apolo ai le se u ka wa e ka wa Facebook ma me nga mawelunga social media we use the word of God to battle. That's why when you pray, sometimes prayer is not just speaking of what we need. Sometimes it's speaking the scriptures. That God, this is your promise. I'm standing on your promise. You said that if we ask, we will see. If we seek, we will find. If we knock, the door will open. See, sometimes you need to pray like that. Te talo ma whaongalo po le tua, tēne i o wholwholanga le tua. O ma le ongo se lau te talo. Kei lo e le ongo se lau te talo nai tus pa ia. O ma le wha se lau a te tali mai le tua. Le isi vahenga le wha taltali ai. O tu se leo wha alini ma isi melo tu lai mai pia o mai lumana i toa fio mai Yesu. A mele te ilo ai e tali lava le tua mana o ngama. Al wha lave e le te talo. Ai a talo foi e le lolo upo le tua. Ai fa ngale upo le tua tatu talo ai vava ai ole tusi lo salamo se laule mas folo tusi ai vava ai ole tusi singa o talo uma ole upo le tua fa nga ele kakalo ke le kala na mia sa tavale na mia sa fale na mele ele se me fa penga ai le tu so ni mai I la vai nga le tu ai tangata wanga le anga mai atiao alofa mai ia maua pele ono sai ia o mala malama nei o tu lai mai si o tangata le o tu maule upo le tua mena ma na ia te tala ino le fasalamo e te tala le vanga mo le mta upo mo fa mea amu ia le tangata lea ele savali le filifilinga o ea mio le anga ele tu fo ilea ele ala o ea nga sala ele nofo fo il nofo o e ta wemu aya ai nau o ia le tu la fono o Iova. Ai mafau I mena I tolu famei ele tu, ele savali, ele nofo, tātou lewa natou malam lama le anga nu Samoa, e lole tangata ilona tu, ilona nofo, ilona tu lai, leo fo fai mai fai salamo, e lole tangata au auna ile atua, ilona tu, ilona savali, malona nofo, ele savali le filfilinga o ea amio le anga, ele tu le ala o ea ngasala, ele nofo I nofo o ea tawemu, au tangata au auna ile atua, e mafau ile tu la fono le atua, ile au atua malepo. Aisea langa ta ua upo le atua. Bena na telo temi tatu ua upo le atua, ia fata ua le upo le atua. Nanga le ila sisi mea. E le mafaina menga famela apostolo Paulo o te lea o atu la upoto ma wata mai. Au te o atu le upo le atua aisea langa ia le manu le upo le atua. A wane I whaaseina tangata I la upoto ma wata mai. A ia lato iloa, ia tu maule lato fatu atua, ia upo ale atua. Do you understand the power of God's word? And we need his word. Say amen. Me ala le watato wa ai o tu lai o le me o fa la vela o tu lai mai. Ai fa mai lo le tato fa I potolu le o to fa natu atu l'apostolo Iohani a wone ngalo le fa vai. A wone ngalo le upo le tua. Ai fa mai lan tato fa tau fa potolu fa mai o le me na mato wa ai ma fa lo longo ai. Ma to te ta watu ai I ate o to. Kusa le fai o le mele o matou tala mele o matou va ai tu sa le lo tano ia Yesu Keriso o io le loko le ola fai o le mela le o pole tala le o Yesu le o matou tau watu ia te oe fai e lua la mea ia mea mo fai ina ia o to mafuta faatasi mai matou ina ia o to mafuta faatasi mai matou. There's two reasons that I want to go to today. E lua ni mafuanga, e taua ele tau po le tala lai o le tala le Yesu. Le lo fa matalaina I mauian tatou fai tau e lua. Le mea mua la le femei, o le mea ua matou tala lai atuai mele, ina ia o tō mafuta fatasi mai matou, o lo matou mafuta fatasi foi, I le tamalea a toa malona halo o Yesu Keriso. So le mafuanga mua la o le tala leo Yesu Keriso e le na o le talia ina ia maua tātou le whaolatanga o le ki mua o le fellowship. Number 1, fellowship with God's people and God himself.
This is the purpose. There are two reasons why we declare the gospel, and we see that in verse 3. It says, that which we have seen and we have heard, we declare to you that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. So the first purpose of the gospel, umalole talo faulatanga na alwatula ia pule ayela na mefai ai lewo tato vava ai femei o le mewa mato tala ia tuele tala le ina ia mawe o tole mafutanga le fatasi mato o le mafutanga foi lea o le mato mafutanga maleatua Mea le tato ilo o le mea mua tato o mai elena o le talia o Yesu na ia ia pule o lo mefai talia Yesu tu maulo ya Yesu Talia Yesu tu maulanga Yesu to ekalesia o mena talia Yesu yang awala ye o awala se me fai pule ha o lo langa se langa lefa mai o tangata o sau ya Yesu o leto e ola le langa tuai lefa mai apostolo Paulo tana to ese le tangata tuai ai o ofu le tangata fo ya Yesu Kristo awone to fai a mio le lalolangi ai a mio fatua e tu samale o ringo le afionga pa ia le tua Mela leta ua ile meleta o le fellowship o le mafutanga langa o ile tu mau ya Yesu le fa melta to mau o lo tu mau le vine ona ina e mafua ile mafutanga le Fellowship with Jesus is very important. The purpose of this declaration is to make sure that we need to fellowship, because here's the thing. Langa ataula le upolel fellowship. Some of us use it loosely for just when we come together to eat. When we come together to celebrate Mother's Day, when we come together to celebrate Father's Day, we call it a fellowship. But when you look at the term fellowship, Mother's Day, or I celebrate the Father's Day o tato maftanga si manatu hanga o taimie o mai fatasi le kalesia but ole upo e lengi le ole koinania e lo loto le maftanga Elena ole o mai taimie tu moi pe le Christmasi ma le seta ma sauninga fapitoa a ole maftanga fai pe yaso taitasi le ngata lai totono na maftanga Elena ole ai langa telo tato lotu samo e fie o mai fatasi ai fatasi e ta ole maftanga ole o tu spaia Elena ole ai Femei ole fe sosoani o leisi ole fa malosi leisi ole o mai ole tatalo leisi le winga e kele ko sawa o tatalo na o ya malo ainga e tele ma faufaua o na o ya ma umea ole kale sia Yesu Kristo e ngalo lu e fatasi e baba ai pe mana o mia le ainga se sosoani e baba ai pe mana o mia le tangata se tatalo e ngalo lu e fatasi e le tau fatono wina a o ilo ona lato tu mau ya Yesu ole fainga ngale ainga le tua. Wai a fale tonu lo tu mau e fale tonu foi lo relationship matangata. Mena ngau te fa malosi ato langa e lua fainga relationship ia leta to te iai. Two-way relationship, we know it. We call it the vertical and the horizontal relationship. O le relationship e sili o na taua mamua o le maftanga fapitoa ma le atua. Olo fatu le atua le fa metu sile ma reko sulu fa meya ia lo fa foi le ali lo atua ma lo loto atoa ma lo nganga atoa ma lo manatu atoa ma lo malosi atoa ole polo inga sili le ole mea mua la na mo tangata lo fatu atua ya ile atua olo lo fa mo ile atua le maftanga mua le Ale leilo maftanga le maletua e leilo le singa so me le sfai po feme e fa pe foi lo na lua o le nei ia lo fatu le lo te tua oi ia pe o oi lava ia te oi lua relationship or the relationship mua o oi maletua. Second from that relationship or the relationship or to tono le fa na waletua ile kalesia le tua. So the first relationship with you and God, second relationship is with people. And here's the key. Kelo meta wale relationship le o malistangata. O le tau o le relationship le langa le fa metu spaia. Fa fene e fa peatu e te alofa ile tua, ai te le iva ai ile tua. Ai le o le uso le e ngofe au kafa ia ke oe, ke vava ai ia so uma, ai ke le alofa iai.
Lango ile vale o le relationship o le isi tangata ma le isi tangata o ile fatino a ile alofa le tua. E ui lava tato te leva va ai le tua. Ai ono tato maftanga ma le tua ma tato alofa atu le tua. O lona alofa fo ile mo lalangi atona a wina ma elo na alopele mo oe mau. O le alofa fo ina e ta tau ona fatino ina e ona tangata. Le mafau le to e mafau ia na uia. E boni lava ese a inga tato o mai e tino nei. A meto mawhai a wao tato e kalesia. So se taini tato o mai fatasi, tu o le a inga faltino, a e tasi tato o le a inga le tua. O le a inga la le tua e alofa leisi. E tatalo leisi. E wha malosi leisi. E lewa wa aia kulo o pau, ngā alo ia whai ma whai o ngakala. Ai alo e kakalo ia i ma wha malosi iso, koe wha malosi mai. Si o le ngā luenga ngā ma le fōlinga ngā le e kale sia Yesu ke riso la ngā le upo moni whamaya. E le ai sesi laulangi e lo atu le tua. Ai paula me e lo e laulangi le tua. Pe awawa ai mai ona tangata o lo nofo fe alafandi. Me ala na e tā ua le e kale sia na ngā atono e tangata le lotu. Awa lava lato wawa ai mai se e kale sia a nofo fe alafandi. Se e kale sia a alolofa. Se e kale sia a loto ngatasi a. E loa ai wa iai le fina ngano le tua mea nei. Ai le anga le vai ai mai le as ese singo kako a mio mana to a mio. O le misa. O le vivesi. O le whaasausili ma le whaamawalunga. Si o fōringa ngā langi. A o le mea le angai, pe o mai e hunga ngai tono le kalesia. A le ngawhamaitus pa ia fua le anganga pa ia o le alofa. O le file mu. O le loto maulalo. O le anga malu. O le oli, say amen. See, we need to make sure that our relationship is one within the church. That's why, the key of the gospel of Jesus Christ is in that fellowship. That koinonia, that fellowship where we encourage and love one another, where we exhort, teach, and pray, give, and suffer together. Mana ia latu e fatasi fa mole le ia tato malam lama po afo linga yo le mafuta fatasi Roma lona tau pa sulma lua. So e fatasi tato faitau, I want you to read it straight out of the word of God. Roma lona tau pa sulma lua fa upa iva fa ngata mai fa upa sulma leono ono sai mai lava o te loa vela ya ia tam faila vai tu fatu upo le tu ina mai so swani mo tato nei tai au ia fataua le me ai fa le nganga, say amen. So fa malosia ai oe Roma sful lua fai upa iva fa ngata mai fai upa sful maleono a fai mau vala mai via le tua ia tato fai tau ai fa man mole ia ino i le leanga ia pipi i le lelei ia fifa pele ai i le fealo fani o uso ia tau solo mua o na ava o le tasi aua le vai i le filenga, ia ma losi le loto, ia au auna i le alii, ia oli i le wha moe, ia ono sai i le puapuanga, ia finau i le tatalo, ia tufa atu ni a o tō mea i le mativa o le aupa ia tau sisi i le alofa i tangata ese, ia wha manuia atu i e whasau mai ate o tō, ia whamanuia lava ai aua le whetuu. Ia o tō oli whaatasi ma e ua oli. Ia o tō tangi whaatasi ma e ua whetngaisi. Ia ngā tasi o tō manatu. Aua le manatu i mea sili. A ia wheoa i ma e ua whaamau lalo. Aua le whaafia poto. Amen. Tuso o le tusi leo le Roma sfulua o le swinga leo tautalanga mai le mtaupu mua se o sfultasi. O le tusu singa Roma mua sfultasi o lo tamwhaila apostolo pa o le whamatala mai le mafu angol tala lei i tangata uma. I lela wa suila ntanuanga i winga mafolinga a whai watato malama i le tala leo Yesu o mea i tauna tupu i tonu i le onga tonu o le ekalesia Yesu Keriso. Lela whamei o le mea mua aua etea whaatanga alofa. Aua le whaakanga alofa. Say amen, church. Aua le whaakanga alofa, church. Whaia ke alofa ia mongi le alofa i le istangata. Lango le whaakanga alofa e akako i fule akulukua ai kuilkua.
Say amen. Al kangaka e alofa e ole kala e fai aku e makua e sau mai le taele o lana loso. Amen. Si ole kale sia le fo lingo le kale sia Yesu fe mea ia ino i le leanga. E le taunto fia tato i mea le nei langi. Say amen. Wa tato i lola o tus pa ia. These are all temporary things. They're temporary in the sense. And now se taimia te fia ai uma fo i mo watu o mal fia. I live in me. Wa lava lo sau ya Yesu. E tu mau ile oli e pupuna pea lungala lo savalinga. I le suia ilo fia. I sea langa le tu mau i me temporary nei la langi. Awa e tu mau i me favavau. E ala ya Yesu. Langa me langa. Ya la uma ka ko stimulus check. Ya ka le loko le si banga. O uma lalu ngasia ki a lewa kangi foi whaakali se sausisia. Langa lawa pesi mea temporary. A tu maua o ia Yesu. Pe ngau le pepa sai mina ngai ko e loko lo se. Pe ngau le ko e package moa ngai kasi lunga le freezer. Wa lava macho toi. Ele suia ilo fia. Say amen. O tangata tu mau le mea fama ia e ino le leanga ia e pipi le lei. Le upule le pipi le unga mako i kafi mau ai me lei. Saula i Malaysia lang fama ia fe faa pele ha i le fialo fani. O le mea langa o le fialo fani i le okomeki. O le mea kaunga fight, there's an action that's required. E te tau ona whai. Le winga la i eitemi lango tātou uma tangata. E eitemi se ai. E da eitemi songa la whai whaupunga. A o tātou lau tangata pa i o le tua. Mahuna ono sai. Tausi le file mu. Say man. Ai ona osa kua like e loe lai kiki. A ke osa kua oi makua whai. Ianga whai e loa kau misa. Ianga kau valea ia oi. Wai o ka mai kiki le fusu malkanga makua. See, kausi le file mu. If you know it's unnecessary, don't do it. But take care of the peace. Whamatua oilo mawhauwhau ape wa lava i o tamaititi. Aluese ai tausi file mu ono Yesu. Say amen. E ngata i lefa mea. Aua le whaavai le feeling ngā. That zeal, church, I'm telling you. So se taimi tata o mai ai pe vevela pe manulu. Aua nei whaavai le feeling ngā. Say amen. Ia whaamalo losi pea. Ia maua pele nau ta inga. Maua pele oli le whainga le feeling ngā lo le atua. Ia ono saifo il puapua ngā. E leo whamaitus pa i e leing tātou puapua ngā. E kele puapua ngā i hui e tātou. Ai lewe mea, on sai pea. Ki le upunga ono, lewe mea, ia mkwai o ongo i ama e whaakali. Whaakali e whamanguia mai le atua. Say amen. Ai ole kakalo le atua, avese lea i lango isi taimi. O i le vale o whaafita, o le puapua ngā, o ngai ngā, e whausia i lo whaatuatua i lumo le atua. So mela ngā i e ono sai ai. Te talo le atua whailoa mai o le alo fina ngalo o telefo i nei puapua ngā au nei ngalo i ate oe na puapua ngā ina fo Yesu ke riso e whapena fo i tātou. A lefa mei ono sai fina finau i le tatalo. Say amen. Church, whaftai le atua o whalonga atua nafi tumulto o fono talo tai au. Ia vi ia le atua. Au le tatalo na ia fina finau pea. Whamanosi pea. Yo le mata mai ato whaifi au tau sau. Ninga ia whai. Ai whaamalo losi pea, malo lava le ngā lue, tan tonu o tote leo ngā lue lo makamaka mai, ai loko ki ngā lue ona o le atua, say amen. Whai a pel fin ngā lo le atua, fina finau pea le te talo. Aua lava nei e whaavai ai langa, telo temu whai atu, e reiso mangu e mau atu ia maua. O le atua lava, o ia e whamanuia tangata, malana ia au nanga, malana ia sailinga. Mela na ngā lue whamaoni, pe iai mātou pe le ai, whai pea langa le iai le atua i mea uma. Le antam fai atu ai mengai mangai ile nganga paia. E mo ia le mato i loi kalfongi e tapuai. Ai le foi tapuai o to ngai e iai foi ile nganga o le tua. Mena na fa malosi fina finau pea sawa o fa ma au ke va ai fo le fa vai vai liska ka fa ma o mia o ile tua. Say amen church. Tufa na yo to mia. Say amen. Chia wanga ku fa mai nga maua. Alo lo fanga isi kako ahuso, say amen. Vava ayako yese need kakalo. If you don't have anything, offer your prayers. We all need prayer, say amen. Elis kanga ka famay ele mfainga aile kakalo. Say to lo lava. Ol kanga ka lafa mo melkingo. Aile mafau e mga umia umma tanto le tsalo.
Mia whaafenga whamele ni mga omele kakalo, ai whaafeo le atua le fo ai mai mea. E need le te talo. Au tatou manatu whaamaulong whaapele, need au se kakalo, no. E o fai a kia au le ko wako malau, ma tina whaale ngang me whanau, o le maua le whaafkail ko kakalo mai. Ma ko ulangonga ko kakalo. E sa vali fua ma ua ai mātou te langona le whaatasi mai le atua, tal tonu, nanga la lawe whai ato ngā luenga talo mai mo mātou. Mela na awole, o le maua fo i teimi maftanga ma le atua, le mawhaina ngalo tato e karesia. E o tato whanau. Ai mai se tatou whanau ia leo o mātutua, o lea mātutalo, e ai le aso, e ai lava le aso man whaatuatua, e toi whamanuia mai ai le atua, toi fo i mai tatou whanau, ia ma awel vi inga i le atua, ai ia whina wai. A ua tasi talo uma, talo ai pea, talo a se ilonga tali mai le atua, pea longa tua lenga whaalawe lave so o whamsingo, o i unga ngkani ele whamsingo whamea, onga le whaalawe lave so o nilo makua, la o alu e whail me fi ngao iai, wa ale faya e saupe ia so mai ku lo fai ko e me la kala Yesu ia fa penga foi auto ta talo pe tu i pe vala au pe awal kasi lua uma lo fa pe ai longa tali mai le tua fina finau ta wivi pe me nana mantu o te mina ta wivi ai Jakob mal angelu fa ya tu lo angelu lava ai fa me antala Jakob o te le tu se longa e te fa man wi mai ia tau ia fa penal tatu no tainga. Awane tu ua lo fina finau le tatalo se ilonga whamanwia mai le atua. Nanga leo tato iloa e tali mai lava le atua iai tato. Pray until God answers. Just like Jacob wrestling with God. Your angel told him, okay, that's enough, let go. But he told him, no, I'm not letting go until you bless me. You need to have that same desire when you pray. God, I'm not letting go until you bless me. So keep praying. Keep on praying. Say amen. Tufa na yo meile matiwa me ia tausi ile alofa itangata ese. Leisi le ki tato e kalesia a mai tangata fo mata ata. Ai awole o mai ngai kanga fo ai ko e kuli kanga kai kako. Fasa uma. Ma le fia. Le ngata ilea, give them that special treatment. If you need to give up your seat because the church is full, awa keika. Ai whaavangona fōlele en lo foita ngata siasi. Lakular ki a kongo e waku oi au ke whaia fōl ki a kongo. E o kai whiwhingai ki a kongo e waku. E songa whai mai kou kala. Ai a whaavanoa tātou no whanga langa leo o teimi nei o tātou whale tal tono e te lel space tātou whale fō. Mo teimi nei ngā lue whaatasi. Let us have that hospitality spirit. That spirit of taking care of our guests. Check in on them. Are they doing good? Say amen. I will go and greet them, talk to them, smile, greet them and treat them with that hospitality that is known amongst the people of God. I live for me, tangata ese. Faingofia tato alolofa tato watangata. Faingofia le alolofa mal fatino ino le alofa itangata o tato ainga. I live for me, if fatino foi itangata ese. Na ngolisi nga me mfaina manu malo e foi lato o le fatino ino le alofa langa itangata fa longa foi lato mol mau. O sau o fia loko I kalwailo va ayako ese male maka aka ni ekalesia. O lava foi ko maka aka mauloai. O lo ia Yesu lo ngatono ne ekalesia. Si o kala fa penga e ma langa pe ontam fai atu. E telo te mo pole tua e le o le tau tala so o iai. Na ngolisi ngaka se o a pala le fa longo so o kaukala. Ai laisi lo fa kimo. E fe mai le fa maongi. Ai se ase aloku. E fa yaku foi kanga ka smile. Ai fa sa ai ka niuma. See, we need to show ole ha mio. Nena le tele la o onga apostolo Paulo, va aito wa mio. Ia tele na ia mato ile o tele hatu lo wa mio. Ele lo tele lo leo. I like kiki la mio. Sui. Walk the talk. Say amen. And the church that looks like a church that is in a divine fellowship with Jesus, a fellowship amongst one another, that koinonia fellowship is a loving church. Say amen. It's a church that has zeal. It has joy. It has patience in the midst of trials. It is loving one another through hospitality, and especially those that we cannot love. It's giving to people who have needs. It also says in verse 14,
Me sia ka ko sa mo o fa sa wa mai se I lo fu si wa kala pele we ka o pa kanga ai le fa me ya ia fa manu atu e se mal fainga ka ai lang o folinga ngau tangata ua mau lato fellowship me Yesu lang o tato ilo e o fo ia Yesu le fa mai tu spa ina amolo na sa tau tangata na feangu ia te ia se I mafuki longa ava ai fa mai ngalako fai fo ia te ia ai fa mai upo e sa il perfeta ele ai masona ngana le ai masona leo e tama fai fetu watu a ole ano le tu anga finga ngalo ia e kui lunga maval au angi le fasioki uma kanga ia mafai ai ono lona alofa ia te oma le ai senga ngana fetu o ia te ia le ai senga ngana le ai se leo ai o ai lunga le satao fai atu pea wala au atu lau fariseo a fai o oe o le alo le atua sau lalo mai satao le ai vava ai aku o kinga hinga le tino o wha momoina, le toto o wha malingia, ai lea lava fai. Ai fai mai tuswa ia, le ai lava senga ngana. Le ai se leo. E o lava lona upu muli fai mea, ia wha mangalo atu ia I lato. Awa I lato te le loa, le mea la lato te fai. Ue wha longa kangaka. A tono sisi o tato, o lewa ngauso mai lalo, ia vava ai mai au le ki ngā inga songa fai mai. A pa ko loko mau lalo, Lai sengango Yesu. Forgive them, for they know not what they do. Not a word. They spat on him. They pulled his beard. They even cursed him. But he didn't speak one word back to them. And when he finally spoke, forgive them, for they know not what they do. Elefa melefa malosi, famaniatu. Yo ke lo se me fainka. Au te loa, e lava le mana o le nganga pa ia, a tato wha maulalo, wha manuia atu pea. Wha sawa atu ia te oe, whetu atu ia te oe, upu le anga ina, wha manuia pea. Ke loa mea kako ke wha manuia ai. Nang elis kanga ka wha pea, o ke le fia wha manuia ai. A ufi mga uia safa. E ele mngako ngā, e mesi ala mentality tangata. Ke le fia wha manuia ai, fia mga uia safa. A mele tam fai atu langa e lele fai tau matato I mau ia ai fai tau fai upos fitu anga I lalo fa mele tala o Yesu o lea tua o ia lea na te whaamasino ina tangata o le toa safo I lea tua ua sefe mo tangata whaapea lea la fai mai aua te tau masui ai le taimi tau masui ai lea tua o le taimi lea o le whaamsinonga lea tua tangata na mea na aua te popole ke we fa pe la le ko le tu o fa longo ke lo kanga ka fai mele ai le umi alva yaso fa longo ko mai uma aisia e le o se tangata langa o le tua e ona le fam sinonga o le tua e tau masui e le tua se taime sawai mela na motato a fai mai tangata ye tato o le tato anga luenga fa man via le tua a o le fetu a o ko fai e se simea fa man via le tua ka le sia alofa pes ka koutua oilea. Alofa pel ka koutua oilea lo fai mai pea. Vili leo ke mi fai ka ko mafkanga. Ika I mei ka ko ki fai alofa pe iai. A wole fetu alofa ai fa ali ile atua talo fo ile atua. Ya a tonu e mfai ona faola ina fo isio na ia nganga. Ma ia tai mai faol tanga. Ai awane I to tanto fetu lom tua. Ma pe ia uma I mei ila na fale maama. Ai tato halalofa pe ia I say amen. Ia o tō oli whaatasi mai e ua oli ia o tō tangi whaatasi mai e ua whatangisi. Wai wawa ai ele maftanga lea. Oli whaatasi. A whamanguia lea tua se ainga I se tāwale fau, se ngā luenga fau, se pepe fau. Oli whaatasi. Say amen. Oana I tupul mele o le fuā. Le ika, le whaatusa. Hapea lane foi ufia mimika ua maulang kāwale. Ngā alu le ia whaakau folis kāwale. Ki nganga kele kāwale. Ai kaluai le fia sili aku ngaka lai. Ko e maili is kāwale sili aku.
Yang kinga inga yana ile pili, lengi kope, ko ile loku, yang plain full fai au male atua, alonga ia fa fia sili le iskanga. Amanga ia kavale ainga vi ia le atua. Akele fale se ainga vi ia le atua. Say amen, church. Ama walunga le kong yang ngalwenga iskanga vi ia le atua. We need to rejoice when other people have been blessed. Alisi vaanga le famay tangi after ngisi foi. Kako fkangis fatas. Awole baba akolo wakangis ngali e akaro o make ai. Si ole ni wingang langi. O kanga kale tua uso e si mem fai no talo tuai. Sister, what can I do? Can I pray? Is everything okay? O autofia va aile asu e fe wa ia tatoi awo olisi vaenga fa ya ko ngofo kakalo. See, because you don't elefa penga o I ke ko e sok kalo ai. Ai fian wa va ko kan mesisi la au ai le fa ka ko ka alonga alu ai kakalo. Kuro le meanga mai fa ko, can I pray for you and pray for them on the spot? I'm looking for a day when we will do that as a church. That you don't need to wait for apel. Avin fai au le ai. So se talo le tua, ma le fatu tua o le kina o le fatu tua le tua e tali mai le tua. Eu que fia vai lá so fai ka ko ka faonga, ai va vai ko manga merkalo, o fa ka le fai au, o fo mo ai la vai laka ia fa e lima matalo le se mai mena. Pray on the spot. That's what faith in action is. Don't wait for the pastor. If the pastor's there, yes, call us. We'll be there. But if you're there, don't try to phone call, especially if I'm in California. I'm not flying back to pray for you. I'm simply going to tell you, pray for yourself. You've got faith in Jesus. Amen? But if I'm there, I'm there. Praise God. But I'm looking for a church that, again, this is what it means to be a church. When someone is down and out, you can tell. How many of you can tell? I can tell when I come. Ke lo le ala una vai aku pe ai fu si no ku pu lu ngale ina ile ngo mai ke va aku fo lo le langa le wa makang o mai kau al me la o fai o ke le ave su e fa pe la fo me ku fa so o ngi aso no o ke ka kalo le tua o ke lo me le tono le mama tano le tua au nei ave me ma me sei ti ai ma ave sei la to mai fa to le tua. So I pray for you. And that's why, because I notice, but I want the church to also be discerning of your brothers and sisters. Olis ka nga kalaki nga ay ke pasya ya so uma e pe ol kala le samalia nga le lo tanto lo fa me ol ka nga ka ua fa o kinga laku ya le alaku mo el fai au kinga nga ka kia pasya halu lo sa mo so fai au pasya ko sa mo le pasya sa mo ki akong ai fa me ol samalia ke lo wingo lo polo samalia ile ka nga ka yutaya ile kakau langa ile mangaku ka nga ka yute o ka nga ka sama via o ka ngaka e kwa mamau e se mafinga lo le tua. Awa whao ngai e sule samari e whai loa tuai. Na ngorisi te ino tangata lotu o le fia pa ia. E ke le wha pe e le hangal pa ia, e le pa ia, a mele ka o le ova pa ia. E o mamau e ke le mawhainga o pa ia ko ia ke o le kuulunga. You know, si o mea wha pe nga ia kako iloa. Na nga sau Yesu, wha meikala Yesu, nga a ai Yesu nga ka ngaka nga sala. Nga taltala noa matangata nga sala. Mela ngai kuku mama mai au first yo mafai nga so ali la me walu so ye ko kai ai mal ava nga o kanga kanga sala ia awone maua ta tole e kale sia mentality nga an ka ko va ai me ye ka ko fai te lo temile o out e mesi lava ye tato e kale sia I temi e fai tato maftanga o me ai e masania na o fa malosia tu fa mo na tanga sia awala ne e fa long ki nga ke we fa pe so le ule aila ufanga wo levanga loko makaupu ni e kale sia ala aini ka ngaka ko mai. See, change your mentality. Think differently. Lango tatou ia e famania mai ale atua. O mea ai e o mga ai e maonga ko fi ai foi kai ao. Mea langa i e manatu mea fai i e tausi fa le tangata ese. I e fa tino le lofa le tua. Say amen. And so I encourage you that we need to be alert when it comes to these things. Be aware. Be the church. Rejoice together. Suffer together. When someone is down, learn to be one with them. Amen?
Le lau tātou ilo o onga ia mafolinga ia whamaila ia ngā tasi o tō manatu. Say amen. Awale manatu I mea sili a ia wheohai ma e ua whaa maunalo. Isi kanga a waku nge e fia I ngofo I piko luma. E fia ngofo laka I mea ngofo I whai au. Langa lama ngaku lako a ngofo I wa maulunga fo I lato. A lewe mea, wheohai ma e ua whaa maunalo. E lei alo ngofo I kua alu aku ia kangaka le o le pengwe whape aku. Su aku ia luma. Ai le angalo ngofo I piko luma, ai leo se ava ngomo o alu aku ngaka mai su mai lalo e leo songa foa. Mawalalo lava. Awal tato ua su e nga foa ia piko luma. Le ngako loku ia e kawang ngofo la whainga nga luma. A mele kam whaia koe, ole ainga mafukanga ia whaia kako ainga. Maua le loto maulalo. Lang atono oi fo le si malama le tono lo ainga. Te leo te me whaeto lo tamao lo tamai sau male ainga lo ka iki. A alwaku ngei la o ke leo kaimi e pe look down lau ka mai e ulai whapea nga e puko e koe vanea. Le al meu e halu ele ngā. Ai ke lo oe ngā lua whai a meu ainga. Ke I au respect wa ku oile avango e whai kakalo ainga. Whai whaalawelawe o ku oia wango e whai me aisha. Langa lewa wawa ai. E le wha apea o lewa saul wha apotonga lea tua. Ai whamea al kala lau grandma. O ke le al suinga nge ka maula wale. Le al kala lau grandma ngā. Langa temia le sila fia lau sama. E whai a lau tala lau tamau leo whai apu iau ku. Leo ke malam lama lau au kama. A o kaimi a o lai kiki ai. O le isi lea kangaka ili ngua poloa. O le sili o lau wale. E le fefe se kangaka. E sau hala au. Kau le ua se iskulou le o ngā. Ia ngā saula ia wala au uma kamalu. O mai sisi o kou se o fasia uma o kou. Ai whewhewe uma nei sisi o ngua o mai. Pe o le mea ngale whafkai la ia se o grandma. Ua ofo langa lenga whame. E ofo ila i se o ki ngā. Ke le ala o ngā sisters o sister-in-law fua. Apse ka whame ke ofo ia ope se ngā maro fia ngofo ni kangaka. Kangaka sau wā. Kangaka e le whau kua inga se kulou lava tea le ole o langa kuai. Kai mi nganga whamei o ofo I ai. A mele tam whai atu ai, o le moli mauola. I le mana o le nganga pa I o le atu e me whai ona suia I leo lama se tangata. Le lai ho o ai te tono lona ainga, o whai ale wha alwalo o whaifi au. E le whaifi au. A o lato o wawa ai maua lunga I ai, aisea langa leo langa ma le amio o suia. E le kea se kala. Nang ele ia luaku kala I whape o mai uma loku lea. O lava langa amio. O lava longa ngalua. E tutonu o mea whai lona ainga. Leo wawa ai atu nei lona tinama lona tamama lona o uso ma tua whawhine. Leo wawa ai atu nei. Te lele sui. Aisea e leo ia. Ao lea tua. Mele tu whai atu ia te ole kalesia. Ta ua te le lau amio. Ma ngai ele kaukala le upo le tua. Ao le mea sili ai. Ia e olai mea ngai ke tautala I ai. Ia e savali I ai. Ai kupo uma mea lea I lo maftanga ma Yesu Keriso. A le leilo fellowship ma lea tua e le leifo I lo fellowship ma tangata. A le leilo maftanga ma lea tua e le leilo maftanga ma tangata. A e alofa fo I lea tua I lo loto atoa ma lo manatu atoa ma lo wanganga atoa e te alofa fo I lo uso au na ma lo loto atoa e pei lava o lo lava alofa I ate oi. E langai ta ua tato e kale si e le koe kiki hao kako. E ai anga isi kako ainga le e oso mai alvenga kuai. A o te whamalosi o sai pea. Sa o kala ko ingas whai a nice. Ia o sai pea tausi pele file mu maua pele nofo fiala fani maua pele loto ngatasi ia tato fina finau le tatalo ia to anga I the fellowship one another. Ma le mea muli le alvenga longa lua whame ina ia ato toa ailoa lau fia. Lua mea o le tala lea o ngā tutonu ai, o lo fellowship ma Yesu Keriso, ma le tasi. Lua, ia atoa toa ai lau fia. Ia atoa toa ai lau oli. Say amen. So that your joy may be full. The first reason for the gospel of Jesus Christ is the fellowship, not only with God, but with one another. The second thing is so that your joy may be complete. Do you know what it means when it says that your joy may be complete? It sounds like when we first come to Jesus, our joy is not complete. But in order for our joy to be complete, it starts with that fellowship with Jesus Christ.
Ina ia ato le tato fia. E folinga mai ele ato tato fia. Ai lela fe mai o le tato pipi I mau o le tato tu mau ya Yesu o ile mal tato fellowship ma Yesu e pupuna ile oli lea ma fa ato ai tato fia ile tua. That's why if we want that joy to avoid burnout, instead of taking the next course or the next big seminar on how to avoid burnout, I'm just going to help you. It's only one thing. Check your connection with Jesus. If you abide in Jesus, o le tele lo tene te mafuta ma Yesu, e te tu mawa ya Yesu, e pupuna I pele oli na ilo wolanga. Le pese le tato te pese so, e pupuna ilo wanganga. Oli ma le fia ma ile tua, e le sui ai lalo au nanga ma lo tapua inga le tua, au le ki, o le pupuna, o le oli na, o lo tu mau ya Yesu. Wai ale tu mau I, ya ele lasa oli. Ai atu mau ya Yesu, pe vevela le la, pe vevela for sauhinga, e fia, say amen. Pe ma lili fo tongo le eise hira, e fia. Langa oli e pupuna mai ile maftanga whapitoa mai Yesu. Me lana ye tato la lang, fe me lan feisa la mole sfulu ono sultasi, fe me e te whailoa mai ya te au le ala o le ola. Oi o luma le fia e malia ai. O ilo I tu tamatau le oli e whavavau. Le unga whamtalanga lea e lua to inga oli le ta umai tuspaia. Oli e tu mai lalulangi ma oli whavavau mai le tua. Oli e mai lalulangi e pesi mele o fia se ilonga e maua mea whua fia. Ai a leilongi mea ua umar fia. A oli le whamai oli e whavavau pe aingi mea pele ai e le suia longa fia. Le sawaile ia le tusi le hakai le lo tusi le pese masani le tatou. O telo na pese ai tatou pele funga mai le vine. Le mati ma le olive Pe vava ai atu foi le lafu ma moe o to titi le lava. O le alava le telo me fa fita au le tu lai mai. Fa mai o te malosi pea. O te au na pe le tua. Ai sea langa wa taula lona whaamoe ia Yesu Keriso. A taula lolo whaamoe ia Yesu Keriso. Wa lava matotoe Yesu Keriso moe. E ke leko kau mawhauwhau le me ai. Ke leko e mawhauwhau le lava. Ke leko e mawhauwhau le leo ka avale pol fale pol ngā ruenga. Ai a taula lo whaamoe ia Yesu Keriso. Wa lava matotoe. If all you ever have on earth is Jesus, then you have more than enough. The problem is we don't see Jesus for the value that he is. When you have Jesus and you don't have a car, it's still good. If you have Jesus and you don't have a job, you're still good. If you don't, whatever it is, as long as you have Jesus, you have more than enough. Kelo kangaka ia whaalong watu ia I whale pui. Ai mai se lava taimia sa whaasawaina I tangata iutaia. Ile kangaka leanga le ngoia Hitler, Ai tele la story tangata na awel whaapupui whaaleo ngāina, whaasawaina, sasa iai, tele o mea sa whaamaina I la tau. Ai wo mai la te mene, tusi mai la tau tusi, whai mei maua la tau lea nganga leo le whaamangalo. Ai whesile la tangata, whawhenga e whaamangalo ni kangaka. Kangaka nga whaamasiasi au tau, whasi au tau, whaaleanga ia au tau, ono tau, tu leo tangata iutaia. Ai wha mai talo tangata ia, e mawhai ona o whaamangalo, langa wa lava matatoa Yesu I ta tonu ila uolanga. Mele tamu whai atu ai, tu ulelo loto lo maftanga ma Yesu. You want that joy? You want to experience that joy? Dig deeper in your relationship with Jesus. I want now the surface il tato relationship ma Yesu. Le wingo se famtalango le surface, ngau le saua e sau ninga leo sa, sau le aso lulu, sau le asfarele, ai leise maftanga whapito ma Yesu le vai aso atoa. You want to see deeper blessings.
You want to experience how these people can endure the punishment, these Jews that endured the punishment during the time of Hitler, that they were betrayed, they were made ashamed, they were naked, they were done all kinds of crazy things, and yet they came out and they said, we can forgive. The reason why they can forgive is because they had a deep relationship with Jesus, and they can come to the point saying, if I have Jesus, then I have everything I need. How many of you can say the same thing? In fain tato fa pe fo ila sonne. Pe keleng ya umia pele ai. Wala va Yesu. Ku sa pe kelel ku pele si ai nga mga fo ila ko kavale. Kavale. Wala va Yesu. Wala va Yesu. Fe la val me ke halu iai. Wala va Yesu mo oima. Pe o akwala e o ki au lo me ai mulmuli wal kala ngale fai mea. So se lutanga a le tamale ua otilo na tanem oi amale malana tamale fa mai toya se lutanga no fa atu ia perfetta fai mai se o me ai fa mai toya se lutanga a o malona fai me ai le ma ai ma fi oti ai le ai fa atu la o no le tua alu pe fai na ngale va ai tina pa wa le toe al va ai le tua o a o le sosio o manvia ana le ususta ila tina le e tau nu walang kalanga e o mangala ai fi oki ai ala ai ono lono ususta il tangata le tua le o tato iloa o famanuia le tua nela na ia tato malam lama o le ususta ai o le fellowship mal fatu tua ile tua o mea umai o fatasi i lo tu mau ya Yesu Keriso nela na o tato famalosi atu tato ekalesia famalosi awol to vai ia maua pele ole mai le tua o le tele lo time le presence of God o le tele no fatu mai ole ya te oi ia tato maua pele fia amen au mai au na fia au ke sau fa sa amen au ke sau malawika ai foi so avenga se la foi le tua amen ai au ko fai ko langa umalolo ko e ke ko ya lo ko fo iamo ai la foi le tua wa lava le tua ma faina so sani ya te oi say amen ia famanuia mai le tua ne aso ia ole upo fa malosi na mo tato wala watu tato worship team fa mo le tato tu lai mai ia tato su mai tato pesela pe solo mai maunga luluina me ia luluina me uma ia mana tuna su lava oil upo le tua ne aso me ana te tu ai to fu uma tato ma le tato savalinga lo ia nei vai tau ia talo I fo lava oil le tua so sadi mai mava ai il tato maftanga o le invitation na mo ema a fo ele iso maftanga fa pito ma Yesu ia o te vala au fo ia te oi mauolo wa vanoa te le tau sau fo iluma I na o talo I fo le tua fai o ma lini fa o le lona tai Mano se maftanga fa pito ma Yesu tato pespesi mai pesi le ataya mato o ina le tua hallelujah
fai ona vava yantu ia te oe. Awa lava le mato nofo fiala fani. Le mato analofa I le tasi le mafuta fatasi e fatino ina I tutono ro e karesia e loa ai oe le tu. Ale te talo le tu e whamanuia mai ai mato. Fe soso ani mai le tua ina ia mato fatino ina le tua. Le alofa moni, le nofo fiala fani. Le fiavata io le tasi, le loto matasi tasi le tua. Talo le tua ia whamanuia mai ai mato. Awane tele le tautana ia matoa le o tele mato ngā rue mai whaia. O mato a mio ua suia ono oe Yesu Kiriso. Ia lato baba ai mai o se kare sia tumu le lofa. Tumu le loto whama o langa. Le loto ono sai, le whapa le pale, le vile mu. Le anga malu, le lenga o ia. Fua mo le nganga pa ia whatino ina le tua. E lo ngā totono le nei maftanga le tua. Ia mato oli whatasi. Ia mato ti ngā whatasi tama. Ia mato alofa matatalo le tasi. Awa lava ni tu ua le mafuta whatasi e peo le amnio ma le masani o isi. Ia mato to anga le tua e o mai. E whamalosi leisi. Ma baba ai atu I le aso e te toe a fio mai ai. E ave lau e kalesia. Le mata I lea tama. Ia wha atotoa ina le mato fia. Le mato oli le atua ia bubuna pera I o mato loto. Langa iai taimi o mai ele vai. Iai taimi e vai ai fo I la mona le atua. E umi le savalinga I tipu ia e la ina le atua. Taimi whainga tā, taimi lungana lo le savalinga. Ao le tano le atua. Ia wha atotoa ina le mato oli. Ina ia mato au na pera ia te oe ma le fia. Tāpua ia te oe I le ananga ma le wha maoni le atua. A vese le wha vai. Le musu ama le solomuli tua le atua. Ai amato tu mau pea. Pipi mau pea. Whamalosi pea le atua. Awawa lata loto e fio mai le atua. Whamanuia mai lotu nei aso. Mai lato umalo mwhaiona mata mai lunga le ea le atua. Ie whamanuia e lato whamalosia mato le atua. Ina ia mato to anga le atua. I le mato maftanga whapitoa malo fio. A iei foi nisi e leo maua leo maftanga le italia ina o Yesu. O le mato te talo le aso nei a langa pa ia. Langa ina lato loto. Ia maua le loto maulano le atua. E mawhai o na talia ina ai le tala lei a Yesu Kiriso. A vea o Yesu e whai mali. Ma wha ola I lato mulanga. Le ngata le ia amataina ai le atua. Lea maftanga whapitoa ma o Yesu. Le soso ani maita ma. I le mato vai. Anga le nei mai goe fo I le atua nei aso. La mono fo I le vevelo la nei aso le atua. Ao le tatalo. Ia malutio mato hola le atua. Ia pui malavea ia I mato. Ia mato mawale malosi mai lau fio. A taunua e o sauninga ma fia le atua. Awa le mato tapua I se tangata. Au hoe lava le atua. Mea rau mato o mai e mato taulanga le atua. O le ale vevela. Ua mato o sai ai. Aisea. O le nau te inga. Ia sili. Ia mawalunga lau lava mi inga. I mea uma mato te whaia. Ia vidia o le atua. Nei mea uma o mato o le malau atu. I le swafa sili o Yesu Kiriso. And everybody say, Amen. Mai salon lati mo le atua. Tari tato la bailano. Ia le atua o I hana ia le tato sa nina ni aso. Lo lava le o sai. Lo foi le whapalipale o te lo o le vela le fale ia ai. Tai lava I le wawahi le tua mo na fina ngalo ia ta tonga iei whamaniama le tua mo oe. Ina tala fo ia whamania atu le tua ia o le whautuanga lava wawahi lava tato wai. Oi ko hiku se apaiku ia kiri le vela I oe. Wawahi le wai whamamole. Leo whakanga wai tono tato whale ia. Mo le iwa I tau lo tato iai. Ia ai. Ia mo koe o Samoa.
Lika kuya ko sa mo. Bibila Lini ka bali sa bali la. Fia oi no, mau fia ka po ia tu. Ai lika ko moroki ka ko e kantishi ko ki ke fale a. Ka mamusika le fomle me ya ka ko ka sa mo, amen. Ale bela la male. Ya ka ko mai pe fresh na tu ya ai. No longer from my Lucy Tanto also in Yaso. I'm thankful to Tanto was. Yes, midway, let's put our hands together. Live stream. Thank you to all of you who tune in every day. We pray that God's word and our services to Him will be a blessing to you. Thank you for tuning in. God bless you. We'll see you later. But thanks for tuning in. In the name of Jesus, amen.